Kubor kibabnya. Unong elam jong keseng Kongres Rahul Gandhi mentagasngi uloong bagaseng kan ailat ia keseng BJP bat ia ke RSS ban penduk pendam ni Yuroid ia ke Kolshor ke Riti ke Dustur bat ia ke Nyam ke Rukom jong ki ba ke Meghalaya. Aba ai jengkren ha ke jengelang na ke benta ke election Hamadan Malki ha Shillong mentagasngi Gandhi luar keno bagaseng BJP bat ke RSS kia lek ban penduk pendam ia ke Niam, ia ke Riti ke Dustur bat ia ke Khana Peteng jong ki riurit pat ke Meghalaya, ha ke ba ulo ong syuk-syuk bagaseng Kongres kan yeng hala ke Nongrem, jong ka ban ia lek persyak ia kum kini ki bor ki bertemu ban wanra ia ke jeng ia pat ia pra. Unia unong elam ke seng Kongres ulawan jengok ia ke jelah syua ban pelong, ia ke election ha ke apnyo terik ubenai rempang. As a partner, as a friend, and I come here with humility to learn and to understand from your history, your tradition, and your culture. I request you to support the Congress Party, to vote for our candidates, our young candidates, our experienced candidates, and ensure that we have a thumping majority in the state.